ubwo batera grenade numva ukuboko kwanje kwabaye ikinya ukore mu mutwe w'umwana fiye karavugaga kagiraga amagambo menshi arambwira ngo mama wamenaje kufiye amazina yanje banyita Nyakirayi papa bakamwita Hosea Rukamigwa w'Amahinga kaba ndi umumama afite abana 4 n'abuzukuru 2 shaka kuvuga ubuhamya bwo mu Gatumba ndo umucikacumu kubera numve nduhutse nije wavuye mu ishitingi wa nyuma abandi bose bagiye reka mpere inyuma ho gatoya igihe twagiye guhunga Uvira nari mfite umwana wa mbese novuga n'umurezi no byita mama wiwaza kumutwara yari umwana wo muri plane kandi ababaye Uvira murabizi twarahungaga tugaruka tugahunga ico gihe cyose naramuhunganaga ariko igihe nagiye guhunga ibi nyine bibaye naje kubisobanukirwa nyuma ibi byabaye araza arambwira ngo aje gutwara umwana wiwe ndamubwira ko mpora muhungana n'ukubera iki arambwira ngo nawe nugaruka amahoro uzamusubirana ibyo nyaje kubitahura ari ukubera ibingibi byabaye kuko ari umugambi bari barateguye mbere y'igihe murabizi nari mfite abana 4 nibo nakuye Uvira tuje mu Gatumba 2 nibo baguye mu Gatumba ntanze ndaraswa baburira ababyeyi banje n'umusaza wanje igihe Nyarukundo Mama Desire yaragiye koga aragaruka yaba abonye aho bari araza asanga hanze na papa cyo gihe agakobwa kanje kari kagiye Bujumbura ko kaguye aho uza gupfa nyene nta igari nta uzurigarura papa aratubwira ngo nitugende tugarure fiye aramukumbuye ubwo Nyarukundo araza asanga nyine muramu wanje yamugaruye twatuguma kubivuga Nyarukundo aravuga ngo asanze abantu ngo hari ahepfo y'amatoilette papa naho zahekeye batangira kurasa harimwo abamama n'abana bato gatekereza umumama watwaye inda y'amezi 9 wumva ibise tiyaruharira aranyegera unyegere mfatisha ukuboko ndabafumbata bombi nuko twamenye Imana iyo tutaza kumenya Imana tuba twariyahuye bararashe ngo abi umuceri ukaza wamuva mu nda ugasiba ubwo batera grenade numva ukuboko kwanje kwabaye ikinya ukore mu mutwe w'umwana fiye karavugaga kagiraga amagambo menshi arambwira ngo mama wamenaje kufiye ubwo ngambwire gutyo papa arumva arampamagara ngo Nyakira ngo biti ti papa twapfuye kandi uko mpaye mvuga hariho umuntu ku muryango n'ubu sinzibagirwa ishusho ye yari perezida w'inkambi
murabizi habaga amakamba abiri, yari yambaye umupira w'umweru n'ikabutura, abwira papa ngo ngwino nguhungishe. Papa ngo agira asohoke, ndamurasa. Mumbabarire, navuze ngo sindira, nari nshaka kuvuga. Ubwo bahita barasa papa, baraza batangira kurasa kugira gutwika amashitingi. Batwitse amashitingi tuyarimo, kuko nabonye abana bapfuye, nama nibwira ngo n'abandi bose ntibagihari. Nama mvugana bangena ntabwo bagihari, bashize. Ngo barambwira ngo nimubabarire, ndamubwira ngo abi ndakubabariye papa. Ubwo ngo abe aracikana, hasigara bisetse. Ngaho ngende mu mashitingi y'Abarundi ndebe nimba ari umuntu wasigayemo. Usohoke mbona igitenge, ndafata shweka akaboko, ndirukanka ndagenda. Nari muri iyo mashitingi y'Abarundi harimo Binama Umugiraneza wa Muhima. Ndirukanka ndavuga ngo reka nje kumureba aze kumfasha. Guterura amarira bisetse, ngo nshike nsanga nta muntu n'umwe uhari. Kumva umuntu usa n'ugiye gucikana, baje kuvuga ngo ni sebukwe, ise wa Gatwari. Amatwarete abahazi, karasura kandi gasa karebye aho turi, ahita arasa Nyahoza yarasohotse Mukakasa, ahita murasa Nyahoza agwa aho ngaho. Ubwo nguma aho ngaho mu mashitingi hanze. Nibwo papa David yaje na Rugenegwa, nije wari usigaye mu ishitingi aho njenyine, na Mwamikazi wari ugarutse agenda areba basigaye. Baraza baradutwara, batwinjiza mu kimodokari, twari kumwe n'Abamerika. Ndababwira ngo jewe keruka abana bari bapfuye, naje bandashe akaboko mbese nta kari kariho nyine. Tumaze kurira imodoka, ndababwira ngo nibafate bisetse bamundambike ku bibero, tibatakenda bamutoneka. Ubwo bisetse bamundambika, atangira gusamba atera amaguru. Yarangyamye ku bibero, ndamubwira ati bise tese kuba utera amaguru igikomere ariko kirakurya, kubera nari ntarabonaho umuntu upfa mbese. Ubwo ngubwo arambwira ngo nimubabarire, amubwira bise ugiye gupfa abandi bose bashize. Bise tasubiramo gusa arambwira ngo se namubabariye. Namubwira ngo nakubabariye, ni iryo jambo navuze ngo nakubabariye. Yamigera ntiyasubira kuyitera. Izo ntangazo n'abantu bavuga ngo nta bantu bapfuye mu Gatumba.
bakabipfobya. naho batarabyumva tuzakomeza tubivuge. hari igihe biba ndeba bano bana bapfushije ababyeyi bakiri bato, ubu barubatse bafite abana. mukomere, Imana iriho, naho bazica ntabwo tuzashira. Abanyamerika hano barabisha abirabura, ariko Martin King arahaguruka, n'ubu abirabura barahari. natwe hari intwari zizahaguruka, umunyamurenge ntashire. tugomba gukomera tukamenya Imana cyane. icyo gihe nashitse hano, Imana ishumbusha abandi bana babiri. igihe nyashitse hano twabanaga n'abangena, ndifura akaba gucura, ariko burya abantu ntibanganya imitima ikomeye kimwe. bari baradushize ahantu twashikiye hano Ziyaro, bakagenda bakaja ku ishuri, umugabo n'abasaza banje bakaja mu kazi. nukuri atari ukubabesha, nagaze numva ngiye gusara. kagenda nkamanuka hasi ngasanga umuyisilamu gakomanga, akambaza ngo niki, amubwira ngo naje twicarana, kumva ubwoba. ariko igihe nabyaye umwana ariko aseka, kumva mbese ndasa n'ugarutse. nshima Imana kuko Imana yanshumbushije, kandi nkaba ngeze no kubusukura. mwakoze kumva uyu mwanya, Imana ibaho umugisha.